ispred same zgrade predsjedništva. Evo čujete detonacije. Evo ide još jedna. Zgrada predsjedništva. Evo još jedna. Skenderija gori. Ajde dolu, podrum je. Brzo podrum. Sada je negdje oko 18 sati, odnosno tačno 18 sati. Evo vidite ovaj dim iza zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je također jedno od mjesta gdje su granate danas padale u velikom broju. I možete, kao poziciju gdje se mi sada nalazimo, vidite može dio slično. Sada vidite Skenderiju, odnosno jedan dio koji ide prema Skenderiji i iznad gore prema Vracama i Zlatištu. Oko Skenderije također gust dim. Očigledan znak da se i tu vode borbe, odnosno očigledan znak da su i tu padale granate. Pa u većem dijelu Sarajeva, pogotovo u općini Centar. Izvuci to malo, tako, da možemo... Tako, drugu postavite. Ima ranjenih dolje, pustite ga! Gdje Hari, gdje Hari? Hari, jesi čitav? Granat. Brzo, brzo. Jel ideš? Dođi vam, vamo dođi. Dođi vam. Kuću, ovo,